Ia o te whoropa whaatalo whatafo I Samoa lau mai mua ka rei vanga o lea whiawhina ua lua ma le awhamiru te utei nei li tu la lima I le teimia matou I ni usila nei. Ia po au te ro nei I le whangamaua Samoa me se fo I o sio tātu watunu I whawhatu o sio mātou watunu nei. Ia o te loa o le tālea o le ono I sio tātu watunu I Samoa. Ia ai o le po le te ale o le tonu po le ia ke le kikero konu I au se tālia mani sio stete whapena. Ia o te ilo fo se vale atu le tāo se fulu le tasi po le te au se fulu. Ia ila tau o mafuta mai Amerika, ia po le United States, ia manisi fo I o stete matu motu tu la lanta I Amerika. O te o mai lo o te lo Pasifika o le tau te teimi whaatasi, fiti manisi o te ru I tonga. Ia a o le vaenga fo I lea Europa, ma Afrika, ia ma Asia. Ia eke omi mai lama e tau mai popo tāse fia ia au tau le teimi o le afiafi po le tai au foi. Ia, so I fōpuru Samoa, o a mai le rei vaenga o le aso. Ia, mai se foi o whaiva ma tiute, ngā lue ka foi. Ia, o whaamanuianga uma mai lo tātou ma teisiri le langi. O tō whinga, o wala aunga. Ia, mai se foi o mea lofa ua tui nātu e te ai le rei vai tau. Ia, o mea umai mai lo tātou wa tua. Ia lai whaamaruianga, ia o ngā luenga, pisidisi, to o lava se tautua. O folofa ma o whaamalo, whaafelo ia tuilunga o le poroklame. E le rei fo ia fiafio le aso lua subra libor masida. Lona fitu le rei tausanga po iulai, lua felua se folu ma le tolu. E le rei fo ia so lua. Ia o te ilo le aso ngafua fo i ono le whaitau ngā aso. Ma fua lava ono ta whaimo ta taratara noa inga ia ka ua kule aso markaimi. Leanga o tātou porokalame nei ua alui le vatea po o le lalolangi atoa. Lono winga, e le ngata o mātou I au te ronei, self au ke lani manu kau o lo i ele tātou ofisa au tū. Ia a olo o mai mua mai I lātou I au se tālia, le atu Pasifika, ai mese si o tātou turu o Samoa, ma le lalolangi atoa ma Amerika. O winga o le bela lea, e afu aiona o wha maloba o wha atalo fatu. Ia, ma whaafela I atu. E tu sai foi o le tūlanga o iai le aso iante o e po o le taimi foi I le laumua po o le atunu lea e te mafuta mai iai le rivanga o le fiafi. E fo le tari turunga o le ua sifo le lai lo le tau fiafi. Ia ua whaatau buava foi le folaunga o le ni aso. E le gata le usua I ngā ruenga o nisi o lo I lunga o le ala tele le taimi rei wa toe taliu leu to le nofanga wa toe foi ainga mai ngā ruenga sa whenga iai nisi o I lātou ua malolo sa usua I le wha le vaveao, lima le vaveao, ono le vaveao. Ia le tele na manava po o le tāro se furulua o le tasi o le lua tulaga upa whapena o nisi le fato a whai malia lo sa ile fale sa e a mata le valu tai au ia manava le lima le afiafi le alava le swing o le taime te whainga ruengai e ia le taritonunga o loo manuia mea uma I le anga le leita I taitama o lo tātou ma teisili le langi mioe whaamalo atu le tautua atunu u whaamalo le tautua malo whaamalo le tautua ainga whaamalo le tautua e kalesia no u foi ia mai se foi fea lava le te iai o te whaamalo atu ia te oe. Ona o tātou porokalame o ngangana Samoa lo nuinga. Se pālangi po se sitangata o mai mua mai iai, mai se ale tau te iai. Ona o le tātou porokalame tu ina sao atu le tātou ngangana o le ala foi lea. E lau walunga ia te au lau whaamalo I tama whanau uma lo tātou paturu. Ia ai o Samoa foi, o le atunu utofia. O le winga o lea tala. Ua uma o na tu umata manga mata oto pailango. Ia I lātou e amata mea I tātou tauranginga e whaao ia I silianga ia I le vaai ia manatu lea I le re fiafi o te fia whaatalofa ia Samoa le atunu pele o malu mo whainga pa I foi mo papa le ngai e mo vanu tuloto ia no ia whaatini o tūsala ioe e leo se au ngatao asiata e au tala a mea o le utele o whainga mea pitai. Ia, wei foi le manatu ma fana tātou upu ma tātou taratala noa e peo na masania I lungo le tātou prokalame au mairo finangalo au vatu tātou whaasoai. Le ngata I lea, olo mare tātou malo whaaloalongia. Io e se o tātou tā pātu lia le tai se teimi fo I tō ai tau nuu mai lungo le tātou prokalame.
Ia se I fesiringia po oa mai ta penanga e me se foi o le faa hori atu o le faa tu le tua sa mo tasi le lato fainga palota ma le tu le ko e foi malo ia sa mo fainga palota la titi e nai tu malo foi e todo e la ngai vai nga ka u e tau na fia fa ma oti ma fia fa manino fesili foi e tau na fesilingi ia le failo tusi foi po le autostusi o le vai nga fa au fai le nga te lea o le tūlanga lea I meo whatosina e ngata fo I lea o tūlanga fo I vaenga tautupe e mawhai o le vainu o le mea ai o mea umawhapena ia o le mana tūle e a whea fo e ngata lai lea o le fisiri lau o lunga o kau whaanongolongo kwa ngai wai amboso oi e ea ngai suia la toi tau whetuli ioe ea ese mai le tolu fo I lea ai o le a manino lava le matolo vai pe a o le taime to ai tau nuu mai le tātou malo whaaroarongia. Ia, ale, talaiga le to o vai tu ura ko fo iwa, vesi ai. Ia, upu whai o malo, tasi lea mata upu lau arunga. Ia, ai le mawhai ioe, e le upu fui lele, e mawhai o nga e ave ese re kama mai le kaulanga ia pia. Ai le mawhai o nga e ave sea pia mai le kama. Ioe, ia e whapena. Le fitaliga ia Va'aaoao Alofipo po le fitaliga foi Alofipo se taimi e to ai tau nuu ai lunga o le tātou porukalabe ai manatu ia o le whaamalo ma le whaatalofa ia o le vaenga mua lava lea o le whaatulima a le tātou foi porukalabe I le dei vaenga o le afiafi o fo lofa ma whaatalofa tu asiata ia ante oe I le dei taimi o le afiafi. So le vrea tu varu wati ina ua haiva miru te o te nei le tula lima I le taimi a matou au te fia whaatalofa e au whainga ruenga te tōwhia le tua so se whaafea ngai ka taulangi ma lau whare tua ia pe ke whaafea ngai ngā fo I reiso whare tua ia o le au whainga ruenga le tua o le alava lau taulanginga ma lo a fua ai lau mau ma lo ta talo whaafitai le ana popongi ma lo I lo taulangi aioe ma le tua I lo tole isi mau e a fua ai whamai na fua I le ai ngā taulangi e o fai tu tole e foa ia foroti ia tole e foa ia a la kuma taua tu lo taba va fsuang e kusa po la ele sau ma ke fei roa e ma sau ma ke fa le lei ioe po la ele fia ia kia ai o te alu lava ma taulangi na ia bio ta sile mau ia lo do winga la e fa penga Afrika kalo ngai fei fe au wow ai la kufa ku ro ka ma e ia ngale sau se lo e ia inga savale le fama singa ele sau se lo ai e tau atu ia o lo o walupea ma taulangi lu mo le tu o lo o ka kalo pe I le tu mo lona mo se manuia ia feo yo le tala le lei ia alenga ta afte tele awa o le tele fo yo nei ona po se o fai ala o kala le au o ku keisi o le kau ke whakalofa o le mele o iloa isi tangata e faale alu le lo ma faale o e ioe e le fa pe e alo fa fi au ale o soifuanga ia na e soifua mo bola mai ai ta te na tato fiola mai ni ai nga kirusiano e o le lo no bigara la tala e le skanga kai faale alu mengi o lo ai o loa ini me mo mi ai wa ma tuala pe o pepa ngo fo mau o ngi kusi fa mau ngia o o mani me fu ilele e pauala nge yo kangaka ioe e pauana yo tangata tele na taritoruina tele ioe ese mai isi community leaders le nga isi la fia le ia fa nga malo nge ma fa nga malo isi atunu o tangata ne yo lo o ave ma tai fo ie fa faile le inga ke lo kangaka nge o tangata taritoruina fo e ke la nga ye ka manga fa mai alo mai sau kusi fa mau ngia po sau kusi support leta fo ile ma fa fi au mau kai alo inga le fa fi au ma lo soifua le lo kure ye nge ia ore kai mi ore si foi la e pouco ye fa pele si fi au nga ke po fa ngar kai mi ora ka ula kala lo ke ia pe yo kala fa fi ke foi pe o le au pe o le au rena feto ifo ai nga fo inga loku pa wale o le memo miala nga inga ia sengi le pepa si faifia ai nga o ma nga fa yo pepa le faifia o
Ka iro foi ku ringa le pusi ma isu mu pe ku sa ma le ko ngo se fresa fa tu foi o le ta wole na ma tu prokalami ko ka uro ngo ko fa manga ko foi ya o ele te fa na o langa le ia fa o le te fa fo mai o ai lo nei fa fe ngai lo tala pelo ia ko ia io tu ia le na me le alo tau tu ma tu foi ta to wa ia tu nei o lo ngule io o re si foi kaka pie fale yango ya rui me fa ya ele ya rui ile lotu male ya ai aku puro le fale ve lave vo ile le pise ma di wa ke ro fesiri a na si fa fine ala to anga lotu io ma pena o fa na ke ro fu mai ala so ko fa ro longo di e ka wo mai me se me ano fa ya atalo fa tu fio yo tala le ya me se fo io to fa tu ai ga tausi ya ma lo ale so i fo mnuia ia tatou eva mai la ia lunga ia ila tou lo fia fili le dei prokalame se o walo fatalo fai se uso ia se uso alino io ele mafuta mai na ele mole I mrukau io tasi le nei security au le io ele leila na customer service fo ile a fio I manai tangata Samoa ai tau le lo ko ngole mo le tele ntano fa sino singo ya o ele me ile fa o loa io a telefone na le isa tupeng wa va ia kwali ngo wala nga rulingo va ai mai runga mo camera fo I a sila mai la skula ki pe wa atoale los fu minuto e no fo far coffee fo I e no ma se fa ka ngo se coffee e ke ia ku mai o kafa io ke ku ma ro se fu ia matule luas furu le fa penga a pei o malata to le nei security ka alo la vale io le tawanta ai a o na tupu me voi pingi ngai kama I yo so fa inga au kama ki le nga voi ngai e se anja e va ia skula ki le io tele na fero vai fa for ka atalo fa ya wati sani alo fa se uso ya sa la ulu io o mai le nei vai ngole fia o e mafuta me America Samoa ya malo tausi alor fa to le va ngole fia ya e ya ke ngeki ke de fisiri ngai ke minga maliu mai fo po fe o ya ile tanga ta fatino umile wa o folo fatu mo lo fatu proclame mo le va ngole fia so Nicola lo fau ya atalo fa mo folo fatu ya ilau to fa mo to lo io wa kau ngalo ya ulisi sua folo ka malenga ma fa so ya uyo le malole on sa malole fa to se la va le mali ta vita ya le mafuta bai fo I male ai gre diva ko la fia malole so fo mo malange ma ya va pe fo ya le trenga ya le vao io to le mata pula Julio le mafuta mai Australia alo le so fo maruia ma le langi mama le nei foi vaenga o le aso o mai le nai tulangi ia le vionga ya no litia fono ma le fritua ia ma le tatu kua back screw io le mafuta bai fo le vanga o le afiafi o folo fatu asiata ia ma le porokala le vanga o le afiafi hata lo fatu le to io o le aingo ma venga fa le fa santaua ma le fitalinga ya le lunga tu le su o le mapu na fadua ma le fa vaonga tawai ia ma lo le sa le vanga o le afiafi be se fo o le tausi ia po le faltu fo e fionga ia tala leo mali fionga ya avea au pista ia ale mafuta bai foi le dei vanga o le fiafi ro fatele atu mo tos o so John Fiso mtailinga ta mai tole enga a talo fa mo folo fan tu le dei vanga o le fiafi gata foi lea ia o le li pese au le tele io o lona leo e tele na to mau popo ai mea io le angai mea ai to mau popo ai le fionga ya ayo putea poru palitonga e poru sunga le e kopo ma fritua ya mali mai mali do falo le mafuta bai vai lo tai America Samoa o folo fatu proclame mo e uso ya nga tai lo fionga fo file mu John Leslie le ngata foi le Johnny fi nau mare to foi maftanga e le dei vanga le fiafi fai tapu mana ya Crichton ya so i fo mo ma le langi mama
Atalo fo sunga e tai ai mali I poasa le mafuta bailunga o le poroklame ga tai lea ia o fa'afouina Danielu ia ma tau foi mafutanga I le reivanga o le fiafi se uso ya Risco Nutoa le mafuta mai nai Alaska ia le fa mai ua tea le iva e na ia te autou I Alaska o Alaska foi le o Alaska foi le fa mai e ira kaiminga li ele o ia fo ele se po pesa o ia se fso swangi mai e sa o na tala oi talo fal to fira fili wa Crichton leo mai au sisi fo ye wo mai runga proka dio nga fia vai lili esekia oi le ma futo fo proka mi e mo ila ukala le kau fa e se fia le se uso ya pale oi ti akone ya pale per to ya lana me se foi ia le tau maftanga e sa o kara le ve o le pitonu le o I por skeke le no fa longo dala fa mai e ao lo loa io fa mai fa kwa e loa ali o ku nge varpo I le kaimi ai ao fa soro a ko e mafaianga io ia a fai o le o ka fia o ngi ku nga e ao nga la ko nga skeke ngi kama vu le o le mo moi ta mai ele fie mo moi e sa wa Risco ia lau fa maongia mai sa o le fa uga sene ma le tau mafutanga o repa te kaloa fa pe foi la Naomi Antoniela malai ulu a talo fa bo folo fa tu le sunga ya Lucy ala tipi nga te foi lea o tofa le fionga tofa salwa tele e sau mua ma le tau mafutanga le rivanga o le fiafi o folo fa talo fatu asiata e fia fa ma puela o fa tele e tatou tele I o du se siaki pe ua tai o le tai be join mai ai le tatou malo pe pide navy ma le tau mafutanga faftai tele le tatou Tasi Market o le major sponsors e le reivanga o le viafi ia ono le lango suaina o le tatou porokalame I le aso ma le aso embassy lava o le tatou Tautai A'e faiva o le aturu sunga le lipule ia o ia fo ie o miaina le nei au onanga sunga le fa'afeagainga Reverend tole afoa le atuao Larry tupai lavea ia ma le fretua ia Helen ia mai se fo le au feinga ruenga mamalu o moli le fa malo ma le nganga fa aftele e tu sai fo o le lango suaina o le tatou au nanga o lo yeli tatou fa pitoa io o lo yeli tatou fa pitoa a le tatou Tasi Market o le la amaka e uia fo o le ele au kuso le fo ele I setema a o le a fa nga solo a tatou fa pitoa se taimila e ono tau sila foi la ia I fa pitoa ale tatou Tasi Market e te ono manu malo ai I se wati foi le ko inga fou le matai watch io ia e le taimi ole umo tau sila le ia initial le tatou fa la wilo le a mis fo ia o ko inga la le matai black ma le tua ile tamba foi le aulo ia o le pena ka vele pena mumu moanga ululi ai foi la markama black le ai foi la markama man Samoa ia o nei uma tu ainga le o sila ba ile na o le fainga la sia tatou wa miole a mata tu nei na so sau fa tau ngai fai e tatou la o le Tasi Market tatou la le West Auckland o le tatou la le Papakula ma le tatou la le AGI so o se fa akau e silia tu le lima se fulu tala ngai lunga pe lima se fulu ngai lunga aua nge e whaaleango I lau nisiki, tosi ei lau suafa, tosi mare numero lau telefoni, o na tuu le tātou drawer. E te ono manu malo ai, ia I se wati, le ke sila mai, kama fau ngā le black. Ia, afte tele, ia I tātou Tasi Market, ngata fo I lea o lango suaina o le tātou proklame. Ia, ngata ilo niso tātou company lango sua, pe I o le Pacific 40, bali talo fa voucher ngata lea remote sa Samoa service stations I vai tele. O le al tātou atu le tātou malolonga. A fo I mai. O lea wato ai tau nuu le sa folau, o le whailau tusi, po le a au tusi, o le whaatua I le tua Samoa utasi. Talainga, ia Va'aaoao Alofipo, I lunga o le porokalame, se I silingia. A wafo inisi o vaenga I la tau whaata penanga ia ele aloa tu whainga palo tala I titi ala turu upe a mai a whaasa lalonga wha pisi nesi nei.
Talofa lava Samoa. O le o tau no mai I whala o loa le Tasi Market New Zealand nei e tātou o loa o mea tau lima SS mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano panuava. Ula fala ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima SS te whiwhiri mai ai. Mau fo ia tātou tau mafa SS mai Samoa e pei o ia. Ula mawhi. Whaapea talo ulu mawhai. Ise tau tau o fiatele. Palau nei lole numero lo o ilunga monisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga I lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala I atu no mau. Tonte fia ona pia mo o Samoa. Tautai A'e S3. We will see you again. God bless. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Oh wow. Go God make fia ai. Just give me a second, eh? Hello? Auntie. Oh, Mayuko. Sorry, so. Kang ai sen me sa ku kang ai pa ko le ma lunch para okay. Baby, what do you want? Barbecue. Okay. Chef from Morrisoni. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. Do you know how much I love you? No. No. Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. Do you know how much I love you? No. No. Ia, a teipi o le wati le neivanga o le fiafi le ua nuasu ma le 5 minutu te nei le tula e 5 o le ua I lunga o le tātou ai si tau konge kia ku lava le audio I oe o te lo o si tamai whaale tonu mai lava I Samoa o le ua mawhai o na vai atu ma maua le tātou visual connections foi lele ia ono o le tau whaafuru mai o le audio ia o le au ke le tātou pitu ia a olo o tau mawhai le tātou fiso tai atu I Samoa ina ia solonga le lei a wana I se vaenga foi lele whaale tonu neo a o tālia I lava anga o ngā seki mai lava o na tātou straight lo le tātou whaatala noanga ai ili toi taliu mai o le programe le vanga o le fiafi o nisi na yo vaenga o te manatu ia o tele lope ua maua nisi ono le taibile dei ua tele lava ia awala o whaasala launga ma fiso inga ua whaatala noa solo ile to tele o me se fo i le ngata o le tai fono le whaatu tui le tua sama utasi a o le komiti fo I o lo o ngafa mata pena penanga o le whainga palo tali titi a o le mafuanga wala yono unau se i o usilingia le whailau tusi o le pati ona o le tau turi lo ina lava fo I o nei wai mo so oifo ia vo ka ko we ele le ia e anga kongu wa manu or visili ai me se fo yo le tulanga wa ta oto iai o le wa momoli le fatu to le to sa mo utasi o le wa vea ia le to lu fo ia nai fai pule fo ia to o le wa vea ma sui fo ile le e tau va ma fai o le tau va I lalo le fa manu le fatu to le to sa mo utasi a ri so va nga o te fia fisirgi ai le to fa ia sele ula
po o le whailau tusi o le vanga whaupawhai. Pe ua tāpuni ai loa la ma le avanoa e mawhai ai e se tasi. E se kangaka fo i le o le sa ia ilo na nau ta inga. O le fo isa kaukua lango i mea whai ar vanga whaupawhai ar whaatua i le tua sa mo ua tasi. Ia, pe ua ene ia le ngā vanoa sa te tau nā luai. Peitai. Ona o lea ua au mai le lango sua. Ia, au mai foi whaatua whala inga nei nisi fo i ai tu malo. Ina ia suia loa ngofoa. Ina ia suia loa ngofoa ia. O le a le HRPP i le kūko kasi. Ai o le a lango moanga i le lango mumu. Ta sila yo vaenga e foi se sa maua se whaatatala noanga. Ia, sa maua se whaatatala noanga foi le whapea. O le ia le sui o le lātou tu malo. O le ala foi la le na le nota manatu. Pesiringia pea. Pele i o aku se si sui kau vae. E le skala aku pe whako aiak. O le disi na vaenga e la iona manatu. E te tau o na fesiringi ai ia se whiringalo o le whionga le autostusi foi o le vanga whai whaatotui le tu sa mo utasi. A o tātou tālia ai la le tau whaalelea o le tātou whesota inga. Tiro atu i deso tātou news update mai au si tālia ua whaalea o ngai na ele whainga malo au si tālia. Se tasi o leisene, se leisene o se tasi o company fai business sa ma fai ono la tu fa fainga ruenga ina tangata fo i inga ruenga fa vai taimi e au fiai ma Samoa si le lo se la tangata fainga ruenga fa vai taimi ma fainga mai er company le ta o le links employment e nai au se dalia le la o revoke po ua CIS fa le au ngaina ia pesolo ia fo i ele ele a fo i le no ele malo federal government o Australia le lato le sene leto e mawhai ono lato whaafainga ruenga ina pe au mai fo i ni tangata e whaafainga ruenga ina i ngā ruenga whaavai taimi po o fruit picking i le whaaperitania lo au mai longo winga o le tauina o fua o whaatoanga ua mafua o na whaia lea tūlanga ma se i le laisene lea ona ua whaamaonia i ni suenga ia le whainga wha tangata polonga ioi o tangata whainga ruenga au tu mai longo winga e le se la le kangi anga i kangaka fu ie manai tama fu ie ma ila tau na malanga mai Samoa le sa I'm not sure pe o le company lava le tasi le na ia le incidents fo ile le na ia ia tatu tama whanau mai Samoa le nga lau alunga mai fo ile media matula ka pena na o level court au Italia ona o whainga whaapolonga sa treat ai company na o lanto overtua I am not quite sure pe e link ia company le o le links employment pe le ai ui o lea la ua whaamaungia la longo winga o ila tau fo ile sa tele na pisa ma pese ma whaapea mai e whaalongolongo kala lea awali e makanganganga ngai ngei kamaiki po nei tama po nei tama ia matulaga whapena ia o lea la wase ila le wase ile la isenge o lea kampangi longo winga e ka umai i ele ia ila se whaalongolongo kala e whaamaunia lava o lo o iai lava fale fai ngā ruenga ma kabadi fai ngā ruenga o lo lātou faia whaasori tū la fono tū langa e le au vatunga o nei o tātou tangata e ala i no fuanga i no fuai o ngā ruenga o i ku la fai ngā ruenga le tuafo e li whape a tātou ta ua le uwhapero dania o le slavery e le whapela a ka unu le slavery wa kerenga e ko maanga kuile kai minga ngofu polo ngai sala eru e ku piku vai peo inale upu tele da tau ele ma fau pe ka ma fau le me o ngofu polonga ai e la vea i fo ile to inga tu langa fo ile le o le ayaf e la vea i fo ko inga merga a fa pe fo ile le o lai ke makua e fa fa inga ruenga se kangaka pe ko ki kia fa ka vingi ai le ingi ku ele o ko ngia o ai o vakai me o ai
le ingi aso malolo le ini tūlanga malava whapena. A o lo e whaafainga ruenga ina lava. E au noma se tongina e ki pinga ngā mea ai rengi mea ai o whaia. E ki pinga pāsese ai reise ka avale o whaia. Mea malava whapena. E o i vaenga o lo o tō whawha ma moe ai ma mapu ai. E le ai le moenga walanga ngā o ka ua o leo mai Samoa. So le, ua moe whaamalufo e li ka kou mai Samoa ri. Ele fa pe vo ele o maso la sa e mo ia fo ele o yese vai no moenga a la fa malu e ia ele a ko vai fa no moenga a la eu mai sa la ko le va mo ka boy fa malu va vai ele fa pela la sa mo el fa malu sa mo ai sa mo lu ngol folo e pala ko mo mo ai o se talia fa tu la utala le mana tu fo e feololo mai ali ile sa mama ko ni usila e feololo sa mama lu sa viti ai ole tau mafana po le tau vevela e Australia o i ka fiola e ka fefe ele mafaile mafayonga e ka kadia ta tau le sa mo ele ka fai me ye langa ai longa fai ma o le tatu temperature vevela ile fali ma fao no fa fitu a ole mo lunga nga ole vevela o i Australia o Australia fungo ai to inga monga fo ye to lo fa funga la tu te lo lete e te yo ila utala le uto fa yetu o Australia fungo ai ko inga monga fo ye o ka kasi monga ri e pese isum ia e te bawa umba fo ye Australia mena iyo o monga o avi o na o ngau papa e ke bawa iyo e foi lá mais si tu inga ingi sekinga e ke mau ai Australia ai ke le mau ai Samoa ya o kamala ke ke le nga fikorofi so no foloa ale to fa ai na yo tatu tangata ma na tangata malanga me Pacifica ole tu alalo la fo iwalanga ole u fa maonia nei tu inga so ringa tu la fono fa pe ma fa le ngai nai le sene ole company links employment tele kasi le company ke le u e tu langa fo inga leo la tu o mai ko tangata inga ru ka fa vai taimi a fa pe fo ila o tu ala la le mo oe a fa pe o le te mafuta mai bo le te fainga ru nga de taimi de po Australia po ngi usila po fe la le te fainga ru nga inga ru ka fa vai taimi ko sila kokoa po so lo nga le me nga ke fainga ru nga ela ese mai tu langa fo ile la o vai fo amaro makanga ala ke ro ai vai to ele o fetawi ele o nga tasi ma pepa na e saingia ma e faitawina ma fa mala maina ia te oi Samoa ai e ke le i malanga a fa pe ele o fa akasi ia ngai ko e karkalangoa ia mai ko e fa tantala no fa mai vande toloa se fa tala no fa karkalangore maka upu matulanga uma fa pena ia matulanga o lo yai ai au ala fo iki nga ngai vai ku ngole wa e arunga ile ile piliki ioi ai e parapala e sule le fala sainga le ke moe ai matulanga uma ia alai wa e fayer ku inga upu ile as long as make video call mla kengi Samoa that's all it man ia yo riska ka fa penga Wane yang ore meka oko i langa le wifi. Fa ba ia langa e mo ia manga ia ole i le hotel la le male apartment sama ko i momo. So le ale yo your connections. Wa ile ska ka va penga. Ai nga fili ngofo i si pausisi le. Ona vo yo le va penga le wifi. Ia e sau fo ringo o lau kenge malau e ka vai lo mai malo fulu malenga o lo fulu o le me le tei ai ia ai tau fo ora e tala noa fa tala noa e tu te tai o lo ia fo inisi o sui o le malo po ila to liaison ia o lo avea mani tagata e so upu ma so tanga tu langa fo o proclame o lo to wa to va atwai le sita tu tara bisa mo tari la vrita to connections bale Tautai A'e o leana to ai tau no uile dai au na lela ananafi sorry iso tatu butiru i Samoa ia le malanga fo ilea a le do'olua o le sui president fo io America io
le tamaitai foi le Vice President si America o Kamala Harris. O le lai ele malanga sionali ile na to ai tau nuu asiasi ai foi ma fea ai ia Samoa. Po se me o le taros futasi le tai au nafi. Le lana to ai tau nuu ia ma reportia mai ai foi i Samoa le siitia ai o le tūlanga o le puipuinga na vaia foi. Ia. Whaatinoina le ngata o leo whaasavili na malanga mai po pori kato ila tau fo isa leo ina mai le saunga le mu fo i o lea tangata i longa i tutono o Amerika. Ia o le laualunga fo i o le siti ai o le matai tuina e malu le malo ma le puipuinga isi o tatu wa tunu ula vaia. Ia le tati whaitau atu ngai reportia na mai mai Samoa. Makua strict lava pe ele kupula le tu inga sikaili ele ikupur ko inga sikaili le I malanga tu isi ta yo isi aturu le nga onga ka u ko ali or ko ru or sui peleskeng wa sui peleskeng ole tamai tai pole fin portina a longa ko ru la lenga malanga ku Samoa pa malanga fo ile le fa diplomatic trip ava ila ile malur puipuinga siaki umalifi le mafai ona faaola i silifi o le falo le malo kasi ale lifi mfainga mai lifi e konu foi tau fi uma i silifi ele mfaina to feo il taimi le la escort il te malo i lunga make sure ki lia uma follow uma yala io faita watu le tulanga o le puipuinga na yai e o ia ila to uma fo yo le media sa mafai ona faatangaina ia mafa poto le no fuanga e uma ona fai ele o taringa fasili matulanga vanga fa pena ele I alau lava masesio le media ma fai ona toi tu muli ese mai le foloa sa la to yai se I vanga na o toi tu muli ese ma mai ia le foi asisinga ia matu muli ese mai male Maota le malo I le siotatu tu I Samoa ia o se vai ga la walunga fo ile vai nga wa ia me se fo ina ia atangia mai ai fo e ma fai ono watu tangata fa pe nei matala ia tu se tala ia tu I fa fo ma fa pe atu o lo o malu le puipuinga ma sao nga le mu le soifua ia I tu tono si o tatu o tu o Samoa ia fe lolo largo inga skaili le fa tai wa yese se malanga fa pe wa watu ia ole wala walunga mai ingi news le puipuinga amata tu lava le tula wile ele fleolo ia mal escortinga tunga ina ia faile felo inga mal fionga de soi pa le mia le fionga tuala te vaga Bonifacio ia ma fa solo inicio asisinga ma tua tight lava le fainga o le security a mai se fo le escortinga e feo lolo la le kamalea e le taimi lea o le ato ai tau nuu atuai ia tai fo yo malo le tau pulenga mo le urua I whanotanga lea le atali malo ai se o tātou watunu o Samoa ia o kitopa le o koe mamau para tua fo ilai ili tangata pito I powerful, one of the most powerful leader in the world lea o le a fai malanga tuai I to tonu o Samoa ia le fionga kupu o perkangia ia King Charles ia mai se foi o nisio tai longa lea o le a mawhai ona o lato out of atu ia a wale forotele le whaataperina e tali malo ai si o tatu o tunu rata tu malo longa au ke lwesi se ko sia ke kuranga whainga o kako audio lea ia tonu maua stato so ta inga lelei ia male out stusi o le vanga wha ufai al wha totu ele tu sa mo utasi pe a mai a tatu wha salong wha business nei. Hello. Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengal mo video ko ay. Among yo kulos fanga mo makulong talo fakal choy celebrate los fanga yo chamisina. Sorry, if you po. Sorry. Ang amian kasi los fanga of silbe if you. Uso, fan yung ko kong member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Chamisina. Maro. Pemo. Talo from Bacha.
talofa lava Samoa. O le o tau mai I fale o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano noa yo nisi o mea tau lima ese te whiwhiri mai ai. Mau fo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pe o ia. Ula mawhi. Whaapea talo ulu mawhai. Ise tau o fiatele. Wala au nei lole numero lo o ilunga mo nisi o whaamatalanga. Le Tasi Market. Le tali o longa nao. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au au nanga I lunga al Pacific 40 ma le maua e. Mo nai tatou ainga, o lo alala I atu no mau. Tonte Pia ona pia mo o Samoa. Tautai A'e S3. We will see you again. God bless. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Oh wow. Come God, make you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. So do you so? Come I send myself to pay auntie if I'm probably my lunch, but okay. Baby, what do you want? Barbecue. Okay. Chef, I'm more sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. Do you know how much I love you? No. No. Taimole watile ua joe se furu male lima minuti o na tale o le tula e ono ele tato proklabe o le tautai A'e. O lo tau mawhaia tu lava I o le tato so tainga ma le to whaia sale aula. O le foi vai tau le tato o le tato sum ma le tulanga foi lele. Ia me se foi whaafonga mawasi o tato batunu. Ia ai o le audio la to mawhaia fix. Ia tama foi lele he can hear me. Pa ele o mawhaiona o langona atu, ia, ele a whaiwai lau ke le lalonga kulongo winga, ele mawhaiona lalongona le tō tele o tātou, ia, le whaatara noanga, ai, mau mai pele tō vai me se fo o le tātou uturu, tonu tui titi lava, o na furu mai la ia lea o le tātou fsota inga ma Samoa, lea fo e lava le tātou taimi, peo no whai atu, ia, o lo maua lava le tātou a whaitu la, whatalo whatu le tō tele, le lani fui maono e liko, yes, o le visiting le nale na sau ale ali foi o le tolu o le vice president le na fesu tato tunu I Samoa ai o le fonotanga le ale chokam yes o le fonotanga le na ale Commonwealth ta o le Commonwealth le e ta yulu ai le ia le fionga le tupu ia King Charles kau sea la kakala ia le kupu komaika ia ele wo ko kupu komaika yo le kupu ori ia ai mai se fo disi o tai malo lo si ba tai longa ole malo le tau pulenga o se fa manuianga tele le nei vaenga mo si o tato o tunu o Samoa le ole au tato tali malo ai ia I le fo I fono tanga tele ma ole
reporti le na au mai i Samoa e tu sai fo ina ufso ta ia tu fo i Samoa ina inisi fo i o tātou malo sinia o leana whātalitala noa matūlanga fo i le puipuinga ma o le vaenga le lau walunga o le vaenga lau walunga fo i le vaenga le na a fio atua i le to'olua lea o le sui president o Amerika le na fia tātou i le asonafi o le malu o le tātou puipuinga ya magaia ya o kako e lengi kako au fa papomu e lengi tātou tangata tau fa amatau ai mana tua fo ila e ono fa o ngaina e tangata fa tupu fa lave ava noa nei mana ia tunu nei vulnerable countries fa penei pe o tātou e ongo malanga ko i makamai ya e lo fa tuanga e le o yai ia tui fata mala e le o moe lo loa fo i le fionga le minister malu le malo komisina me se fo la tau vaenga ia a me se fo i la tau o customs vaenga kiuke wala ngai ngalu ue fata si uma i la tau ia me se fo i la tau o lo vaia le security ma le intel i tonu si o tātou uturu ia me se fo i so i la tau o no vaia le maru puipuinga i tūlanga fo i o cyber attack ma mea uma fapena wala ngai e ono fa nga fa pea au tātou fa yele tātou fa so le talia ile le so ta inga male to fa i asale ula ya ataro fa tule to fi na obile ba futo bili vanga le fifa o to ai ngo fa nga ya kunga mara tu a fa o yengi kai fu e life you e su e kai mi ngo fa pe e laute ma waipo ya ai mara tu fo ya o malo la fo o tau pulenga ba se fo ya o ai filo ai maturu fo ie matua la volunga lava le maru puipuinga so ya dia ulaya ta ua tele lea fono tanga tele ya dia fo wala nga yengi sio ila tou na faya la tou fa alio la tou fina lo fo mai ai longa o ka penga sa mo ai le vaenga mai ai longa ka penga sa mo o fesidi la o a me ole aka ku ka penga ye ia awa ata tala novo o tele na inisio o fo ile le sa mo be fo inisio ila ko la fo psingisima fa so nga ila ile mele ia e ka ke fa fo ta fa longa tua fo isa no nga fa pe ia ke roli e seta e laki a nga fa kia sa mo ele o ka penga sa mo ile vai ia o le winga la tala ia le fo langa o malanga fo ie tati tala do fa pe fo ile le mo ta fa so o vesili la o ha fe a ka penga o a fia already e o a foi lai malanga inga ko i malanga o va asa inga foi ia fa mai ele ka pe ngai sa mo fa mai ele ta pe na mtanga ruenga o turisi ele ta pe na mtanga ruenga o pai mala fa ele ka pe nga ia farkari malo le a male a le mau kala nga sa ia le nga le mingo ia ka fa nga o mingiska fa toi fo ai nga onga kofia o si team fo ile le onga o malanga e kau wa o private o malanga fo ile le tuma oti ai nga nga kofia nga ka mai kurupu ai ma fainga fair ka mai kurupu nga o fia sainga ai sa mai le la ku ka mau ai fa ko ifo ya o tato o wakai lo ai tu anto nei mea o le sitanga tai ele tele na fa mai ele ma fainga ko faia o nai lo el tanga tele nai le sanga me o mo mai ai mai se ale au fai pisingisi io fa ko foi la kakala ai mai se ela foi bizingisi e lo ai se fai bizingisi ele pegi fiki mai se me le a fai ele singa nga me o mau mai kalangonga ele kai e ko e fa ma fai ka ko fai ai fa apengi o la walunga ai langa bizingisi le mele o lai mua ai longa sua fai le melea o lai mua ai anga pisingisi me umaile ile poro ke kile ele uma kur fa fsi ali nga fakia ma fai ke di e ma fai ke lenka ko fai pa wana me or kwai nga fa so ma me vai o vai nga fa pe na volta mai tawina la vai le hoteli to titi ale se loto le fo ile le fai se me ele ama sisi o ka visile to tele tata te fa so atu fo isa mo me fo ka malanga ko yo ka fa yaku e ali ita tu ta penanga ali e mbese le fongo kele wala ngai le se ka mai fonga ngar fongo le
ele se tamai fonutanga ele itupu mua fo I se malo se Pasifika Samoa lea ua urua I kali malo ai le to inga ia fua mai lai oe o te loa le feo lolo ni nai tangata ta mama tina mātutua o lo ele te mire nei o lai lau ke mori mawinga whainga malanga mai a re tupu ta mai tai o Elisabeta I to tonu o tato tunu o Samoa how long ago was that em whainga fisa soangi meses a whaio e mai mo mai runga tato programa ele te mire nei ia am whainga e omi mai when was the last time le ngā fio mai kumpuka mai kai kongo Samoa ai ole alo matua sa ye le na taimi ole ale tau sanga sa e tau mana duaina ia pefa pe ole te mafuta pel proklami o winga la ye ala ina fatura te tala ia o ngala aso o aso nga ia peisa sa le isi kia le tulanga le o le security sa le ima ale le tulanga le o le puipuinga ia awa e toi sila nei le malanga le whakaamilo mai e tupu mai tai ia tu motor Pasifika e sila ngi ai sa open lava e mai se foi le malanga mai Samoa ke mara dua le malanga mai le natali e le fionga le katenali karino pio tafinu ia ile na taimi ar kala vou yo tupu mai tai na taimi e foi la na singa le sa fia ile malo tonga ia nga makuasa fa ia kausa sami fa akasi foi le matangata lautele peisa much more le access foi le public ia kai milalinge ia wa esela ioi wa ese me kai milinge fai va eselo pepe lo bingo le fa matalang wale o joe tutu sai ona taluai le dele o le mau fa fefe mai dulanga foi o fo fa la vela tutu mo so fa inga ma fa papo mo la fa tu fa la vela wale fa ngo fie yo nga to travel wale fa ngo fie yo nga ko ngo fo ioi ka milo pe ka fa fen ka ilunga fa pe ai ole matua la wa lunga lava ole nei tulanga pe fa pe e ta to te toe tu vai tu ia ile fa moi ia ai mesela ole afio mai ia ale ile o Yesu le fio mai o le fio mai ia le tai o malo tau pulenga ia po le tupu le malo tele o Peletania Sam matu 46 years ago so fa se fulu ono tau sanga talu wai well ia kele ka kausanga wa kele au ka kausanga pe ole sa ole pepine nei masalo por vai tai mo te siva fituono fitu pea mana ia su tasi o February te siva fik ia nga ia vai la ka kuye e surely e isi o maridiu nga ye nga kai mima ia ai fa fetai o le o tatou toi sauni apo manuia au manguia la ia e se sa nga iro ka ko malo wa foi la o le tupe o le o le atotongi ma fa atotonga nai tu langa malava ia o le alu le gifongkanga ia e ai o tatou se e foi ma au malie ele tu langa foi o le tatou talinga malo lo winga e matua ta u ala e fa ta wina now ole mata upu no o fia fa soai talwai ono te longa lava o le e tau fa le tonu le so ta inga male tu Tautai A'e ai ole mata upu mana o fa soina a tonu lava ke wa ru laki ka ko audio ole mata upu le fa bele tu langa fo le fa fesili fa makai koe bole ilangi sem fa ina to tau va mai ilalo fa malu le fast ona ole o talia sui nei to tolu amata ole la o le avanoa ole lua o fa fesili fa soai fo ilungo tanto purkala e fiangi kanga ka ole sa fa o ile HRPP ole fo u sa waka penga e uia le wala le e fia ni si ole sa fa fo o le ka penga e uia le vai after ye la dole wala do fa o ti mai la sa vai fa tai so ni mai
Mai se fo ila tau le tūlanga o le tausanga le na asi mai ele. Ai ole ola o le fisilinga o ngai vaenga o lu te fia fisilingia fo ilele. Ina ua sava vali ese mai le tō whalinga o matua ia ale vena ale ame se fo i o mau ma le tō whaia tu u. Whaamaka o le wha tō whala inga lea ele ngata ono ese mai. Ai ua fia suia fo i marpaki. O le winga o lau whaasoa. O le tate mawhau le tūlanga fo i le pe au ese mai ngō mai lea kau wāku ko kasi. Pe o le whaatua i le tua sa mo ua tasi o lea ua sila fia le leila va e la tau e mawhaingonga o ese mai le itar pipi. O lai maka ke kele ai le mangu maa lo lungo o le pāki lea. O la unga whaasoa ngi fiafi. O tau mo mele winga o lau tala. E mawhaingonga o waru ese ma se pāki o ngā ua o le karikonguinga la uka ika. O le whaasoa ia le whaasoa ioi. Kukasia ele ia o nei whapea o voi nei e tango fua o e ave whaaloto i whale le whaingo le whaasoa. Whamata o le ale mafuang a uaru ese mai ma se pāki. Wa uaru ese mai wa ule toi tali tonuinga ngā usaula i oro mawhau o ke kuko akasi. Now, ua maua la le avangoa o ke kuko akasi ai. Le ua maua lo ua avangoa. Ua pūlea lo uloto, ua utalia le whaato whala inga lo uitu malo. Siaka, koe fo'i mai. Koe fo'i mai e sau. E whaile melea. Mau ke koe momoli atua oe. Now, e tusa pe ua au a whai tasi. E kusa pe ua au a whamaule i ku malo. E momoli kasi oe e whai masui. E iaia le vaenga o le tūla fono fo ile le whamai ai o laua ia tatau. E mawhaia ia o ngofo asimi po sionge po malia. Tūrou. Le wha. Punga i lunga i langa ia kakau. E aru e oso le kofi walanga i leo i inka pura. Vanga nai. Pe a e au sia tu langa fo i e. Koru kausanga o lau mongkanga mawang pena. O laula whaafisiri. Whaamaka i le kaimiringei. O laiwa already ai loa e nisi o loo i le vaenga whaupufai e puipuia ia di tau wale tunuu. Wala ko loa a e fia sui ele e kele ko e kupe e kuko kasi. Wala ofisiri lea. Whamanta o lea ua already knew this is victory. Tau mo mele wingo ni mele te tau whaasoa tuai. A whape o la o sila fia i ku malo. La ngai le o se loko ale. Ia. Ia manino mala mai whaasoa. E le o se finga ngalo ale le melea ngā mai ai i fast. E le o se finga ngalo mau. E le o se finga ngalo o tuu. No. A renga mangingoa o le finga ngalo o le ku malo. Kau mo mai. O le finga ngalo le ku malo. E le o le finga o ngai ko inga ia. A kongu wa vava ia. Me i e se roa kao ka kuko kasi. Ka kuko kasi. I to tonu o le pale mene lea. Ai mole manguia ai o le kumalo manga kua. Anga sa ili manguia kuro ka ko fa nganga le upu fa ngopongi anga fa pe ole eli au loi ale ole eli au ku ole eli au lo ya mo ui. Ele popoli le kumalo. Ele popoli. Ai mana tua nga koe fo i ai kua a mai lo fa ko fa inga le kumalo. Wale langu moanga. Wale langu me maka. Lo te vatua ngana fa fa ngofia ngai kisi le fia lo bingo lo tal wale lang moanga wale lang me maka wale lang sama ai fai mai ka ko walang mumu o le fesili lai le ma fau ngai kaimi o fia ngi ku malo lai lang moanga le kaimi ngai o lai u already liu le ko fa le ku malo a o le ngai ai selfish le kai o kiro karangoa ko le kai o le vang fa fai o le kai ro karangoa ko le la to fai puli
o fia ngi ku malo. O la ua already wali liu le ko fa. Nalanga o fia ngau tua se imo mele so ta inga male. Male fai lau tusi fa tu le tu sa mo tas. Fa maka o fia langi ku malo ua levanga feliu li wa lanu mu. Ka ko fa ngalang. Ha fengo fi fa maka la fa so e fia ngi ku malo ua already langu mu le fa ko fa la inga la ua ngau ona o le manuia o le ku malo. A o le ngei e hold on lava. Ma fau malo le manatu le fai pule. Fa koi fo. Au ke la longa. A ye se vaenga o ke fa fe kai ai. O te fa fe tai ya u fo le o malele fe. O ngei ku malo. La wingo le fefe e le se fefe ni kaunga kulo ni kaunga fanga le ai to le to fa o le ale nga ko o ko fa e pu le loko o le ale loto sa ili le manguia o le ku malo a fa ya i fianga i finga nga upe fa vai kasi ya koila ile tu lo fa fonga le tunu o le upe fa vai kasi uma ku isi ku malo le waka oko mato alia ai lumana i o la tu fo i tu malo kalu ngai mea. Ono wingala na lea na fetula o ia faso. Fa maka o fiangi ku malo o lae u lava ele fai pule lona lava malo si anga ma fa be mai ele ayo le ai lalo le HRPP a o langa au kau. Le ai ma se si o koi ai le mele o sui umale langula o ye. Ai foi le akangia mai. E ma fua na tau tutupu la ngona le fa so fa apia. Le ngai ke ngofo mai kuri makai me o lo tutupu mai. Ai foi la ia le wingo la utala. Nga o nga me ia ikuo o fai pule ngai. Nga o koe me ia ikua. Ele ia ingi kai au le aku ikua. Ai mai fa ko fara inga le ku malo. Apenga. Mori o cold fast. Ai. Ah. E fiegi ku malo le fa penga i wale vanga lu ia ku ala nga lai fai la vale loto o se tangata po o ni tangata. Minority. Na. Na koe la ukala. Fia. Ya. O lele yeise ayo. Anau. Ai afa pe foi la wala nga yengi si la fa so fa pe ino. E foi la manatu fa pe. Ai se ala wale kuko kasi ai wala nga ole motivale nga lengo ese me mal HRPP. E kuko kasi. Right? On ma fu angala na nga lengo ese. Mana tua. Ia ke au. O la nga muri ta ia e ila ua. Lo la ua tali tonunga. I lalo ole aya te tau fa vai. A e aru ese malau paki. Ai longa e fekau i lo waru ese e koe alu e alu se si paki right there and right then. Ili fekau i. Ili fekau i nga mea, it's unrealistic ili reality of life. Ele yangi si ele mawhainga e alu e ke ka alo aku le ile mangu Samoa. So ka ngai whawhainga fia mo ele te whaari manatu. Ele ia se ka alo nga whapea o le nga ka alo mangu Samoa mara ua konga. Nga kale afa mua o e ka alo mangu Samoa. Ai ele afaronga lua wa e haru e fo e furupeki mai awa konga e me fa benga kupu. In the reality of life ele se me fa benga kupu. Ai angi nga mea. Lono winga e justifiable le decision lenga fa ye ngai swingi ko kodu. Me ese ku ko kasi. Ai pangalia la ngai fa ye ku ko kasi. Ola fu kolosi ai ia le lua de fa. Le lor faren fa pi muri ya ele umar fenga palo ka ele umar pa ingaren ke akungi on lor farnga wo o fo ilo me ku ko kasi wo no ken sa o ele ngom ku ya ale wo no ken ai ta moment ele soi fuanga la le te soi fuama wo la ele ma fainga fai ko inga ka alonga e a makale afa mua o e ka alo ku le awa afiki ai sa le afa ronga lua wa e me e ka alo mai le awa papungi king le hai in that period of the whole 80 minutes including the half time ele ai se me fa penga
ai alu le kaalonga ua palo va ma e faali i leanga lava. Wa eika. Right there and right then. You have every right to ke atu ese mai markalonga. Ioi. Ma e keva mai. Yo lau ako ma e kau ai zoro me o fangu vai ma e sa vali loa ke aru ko fali. Ya. Kusanga wa e kuko kasi wa e aru foi mano mokingoa. Ua tuli oe e lau au. Ia ngai aru lola ia ke ngofu. Ma e whakarikari. Po fese si au e ke koe ka alo mai eile si season. Pea koe fo. E tai fa pena malava le ka le kupu mai. Ma fa so mai singa ya wo. Ma fa so ai ngi. Ai fa mai ia asiata. Ia vai lai ko nga me ia. O ese mai mo le HRBP. O me sa ngo ese mai fior fast. A ngo mai fu o mai fu fia tu to tas. A fonga mai fu ila. Ngau mai ia fior fast. Ala ngo mai fa ngare o mai ku ko kasi ngo fetu. E tatau o na uia ala o mea. O le ala o mea. Le ngai le mawhainga e ka aro i oile afa mua e sau e ka aro. No. Ele kau ele whapenga se whengo se mea. Even though at the back of your mind, will already make low decision. Ele nga oi, a decision o lo kumalo. Ya, ta tia la ia le na tūlanga ia wālanga e. Pengo ka whaiak. Ai o le vaenga la walunga no tamo o mia ai. Le fiso ta inga le nei mare tō wha Alofipo. O te manatu, so ukangoa se I think, se ukangoa ia vili. Ele rei teimi. Se I kau wha leo kele la ukere fongi po lava ngia u credit. Ai kese la utango e vili, I'm calling Va'aaoao now. Ia, ai se I whaipe la kalaka I runga di tātou. Ele lei foi lea, whape mai e le tunu. E ia ngi ata, e talusia e tali mai ia. Ia le tō wha ia Va'aaoao le nei tibilang lai kau ko ngeki lava ia le. Lai kau ko ngeki lava le tātou sum. Ia ale tō te whafonga mai e fia tango e vili. Se I whaua wele vaenga lea. Ai tā ua i o le vaenga o leo te whaasua tua i o lai sofina ngalo. O lai sofina ngalo le nei vaenga o le fia me se o le tūlanga. O le vaenga la lea inga no manao o fia whaile whaasua lea. O fiangi ku malo o la already nau tangata. Me I loa e kako ai le mangu o. Kako me I loa. O le ngei lava e whaakau pepe lava. Ma le nau tā. O le whaakau pepe lava ma le mana onga. Ia. O se foi po o ni nai tangata. Ma whaapea mai. Ia. Tātou ai langa e koe kiki. E koe suir whai ngā malo. Neo. O ka ngaka e suir whai ngā malo. E le suir e kai. E sa ala utala. E le suir. O ka ngaka kongu ala tau te suir whai ngā malo. Oe. Maa uma tātou uma lea whaafonga. Lea mwhainga paroka. Yes. O tangata tōnu lava ia. E la kou ke suir whai ngā malo. E le suir en kai. Ai se a e mafua I la o ngā mga o e maa ue suir whai ngā malo. E mafua o ngā ua lewa kausanga. E le ai sau mea ngā maua. E le ai sau mea ngā maua. E sa o lau kala. Ia. Lau koe whai aku, lau koe repeat aku. La ngā le whaila o I whai ngā pālo ta. E le ngaka o whai ngā pālo ka mako New Zealand. Ar whai ngā pālo ka fo I Laiti mo Samoa. O ka ngaka kongu e suia whai ngā malo. It's you and me, not the leaders. Le hai. E mawhaia o ngaka ko whaapea o kai. La tau te fola ina mai suinga. Yeah, I like it. I like that changes. Ai, o ka ngaka ngā ke whaia le whiri ngā e sui ai le malo. It's you and me, it's your vote. E mafua la ngā e vote. Ala lea lengo ka whaia, koe ka ua I o le mea lea. O le toe inu malie, o le iku malo. Ka ua ia. A whewhe le whafonga mai wa le vanga e soifua, ngā olo e kisi mo I ingia. A tonu whai au ngā lau le proklame ni vanga la fiafi. Le lau koe whakupu manga kuia oi. A whai o lau e kisi sa whai ngā olo foro ta lira.
nga lo wala kua ma wala ka mai fangu omo voi lele e o nga nge ki akai au le se ru manga yo ro ainga ele ko so fa se ele yo la ai pu alo ko anga ku lo ele o yese me nga maua o lo winga la tala ta wala ya o fa so le pa loka mo le lumana yo oe malo ainga ya pa loka mo le lumanga yo e malo ainga o la le winga la tala o le a se manguia o oe o mau mai ya o oe onga e kisi le ngā ruere kakare sau whai kongo. O oe foi e onga e kisi e koe au mai eilanga sunga ngai wha sau whai fafo. Ai avatu se si e wha sau whai kongo oe. O le fesili la ngā ono e kisi a o iaisi ngā umea ngā maua mai rika ngaka le ngā e kisi e mali whai ngā malo. E ngā o le fesili. O le alea mea ka o le luma ngā i manguia. O le fesili le ngā. O le a lea mea e ta o le luma na i manguia. Ka kou pāloka mo se luma nga i manguia. Lea leo wingo ngā mea. O se luma nga i manguia, le fia se lau o whare kekele ke ka miro e kaulanga. A lea e le whare fuala o whai misiruki, e le o yeise meo i ngā iai. Se luma nga i manguia ngā mea. Ai kango e whai tau aso o lo wolanga maso e ke arua ia pia. E ke makamaka i whale ngei. E fia aso le ke wha mau e ke aru e ke makamaka i pia. E fia aso i e ke a furilingi ai ma e mole mangava i lo lava whale. E au ngoa ma se si e lako e sosoangi ia oi. Ka ku whasoanga ngi vanga fo o le fiafi. O le winga la utala. O nga ia o le power. Ioi. I got the power. Yeah. O le pawa le na iai o nga ia oi. Se kaunga e manguia, e kaunga mosinga, aua nge i ka kou se e ma luor kaika, aua nge i e se e kia i upu. E o ta whaiat, fia se furu o lau whasoa le, and I'm telling you the truth, o lau le whasoa. Sa o wola mai, ka waru ngai la po kala me nevanga la 50 lo le, ma wale tātou, o na ua, ke ronga fo i wafiu ia le, e fo le taimi tu taimi o le, tō Tautai A'e Alofipo, ia o le whale tonu le tātou so, ta inga le whai ngai le, umar whaia so le tua. Ai whaia sia ukala lea. Na o wola mai fo i le tausinga na yo umatua me si sia ukama. E kele nga koe fisili lo umafau. Mai kausanga umanga polo ngai lo ukama, kau whainga o nga maumanga, malea mea. Antio le kaiminga sui e le whainga malo. E fesili lo mafau. O le a se mea nga kaupengi fiki mai ai lo ainga. Besides, nga awala le malo o whaaka. Wale koe mwhainga, koe savali le pefu maranga wa. E le ia alu lava whapea mai ngā kaimi lo ka alofa si uka maa le makiva ma le kangori ma whapea mai. A le usau pro ke ki le kai se lau ka lar ka ngaka le aso, por vai aso. A le usau pro ke ki le e ke arua e mai sau ping spa, e ke alo mai singa wil paero se koskoso ai au le walanga o anga ke meo la ikiki. A ule fo ingi me fai ai, wale se ka avale ale a inga ala e pekoro wil paero i. Momori ele a onga. Nga iai se mea whapenga. E se mea. Ai ma se mea whapena. Anga le manguia lava. Ioe. Ile a furilingi nga ave wha onga. Mauale avangoa e au ko vaa mai a kungu ui fafo. Ma alili le maruru. Ioe. Ma mea uma. Ko e lafo kupe i Samoa. Ele ise me moa. E la wo fa yatu as an individual la wi tala ya de oi. No, ke do fa ko ai pa ki ke ai ka ngoi fa ila fa mo nga lela e sa ngi fa ko ekisi. La fo nga le fo ka penga la ka ye ekisi ya wa le pa ro ka le la sa ngi ko nge man to ni usila. O le ka fo nga wa uma fo ka mi ngo ka pa lo ka waso ai mo ka follow the leader. Le ngor pa ki ya le ngo ka sa or piko ua nge ya or piko o kala o nga nga fa nge le ngor piko ua le national or piko ua le lepa or piko ua le green. Ia ngai sa foi le e green na koi moi oh.
Iyo. Ma e green le mala ma ko ya le. Nga ke ya le. O ngofo au green sa. Ai mi sai lo fia green pong low green pong isa ma green mala. The wingala na le te fai atu. It is about time e manguia lo ainga. E o faku. Wala va kai minga manguia ai ka mai nga o kofi o ngoi. Wa fia ngi kofi er ko ngu. Nga e avea ia ka vale. Ya. E o kana ngok. Wa fia ngi kofi er ko ngu. Wa mawangi la ko far palangi o ngoi. O ilo le winga la utala. Yes. E si kofi ngaru ele se ka vale o per fo le pomula ferwa ye. Ai nga mafu nga ferwa ka vale fo o e. O e mo le winga la utala. O e. O lau e kisi, nga ave kongu o, nga mawere kongi le lei. Sio wa iloa. Ya. Mala kua ya, ma mawaku kofi nga mawarulunga ma me umafapenga. Ma on na kua ya. Ai off ya. Koe ki makale upenga ma kako feala ia ilunga. Iwe. Kako feala ia ilunga. Ave ese lea nganga fu ile lo mapo paki, ma lo mapo loku. Iyo, kai pei ar koe ngā mea ngā. E ilis tangata o le mapo loku ia fo ili le whamai. O langa o le loku wale ngā whioki ai nana mpapa ma. Ma nana mpapa ma. Iyo. Ale whela la e oki a koe ama oe. Se vai kākou ia. A ora whesidi. O iai se suinga o lo langa whaalea nganga. Le wokango koe mai whaalea nganga e whauma. A o iai se suinga, o iai se le lei whaalea nganga. A whailanga mali waku papa kulonga ia o papa mga alwhake ka inga le whai. A whailanga mali waku ai papa nga mali ule pia, mali waku nana o re kipi, whaasoro soro. O le a e manga o fo i o kia ruaku e fo i maa ui e ngā mea. Ono o le mapo ia mea. Ia. Wala vaso ia nga whaavare e kako e kamanga. Kai mingi. Se kako waka mamai sao. Kako waka mamai moi. Ia, maruia le fiafi. Awa foi fa so nga Samoa te lo ua fa malulu atu. Ene tau fai atu la refso ta inga ia ule fe tau I foi male. Me se foi o le tatu koneti Samoa ia la faina le. Tau fai la so tai pe mo mela no le fo te fon o sunga la ule mali to wa o suru ia te le la fo ia so e fai ai ma fa te tala noanga. Ia ar fa suanga mo ngi vanga le fiafi. Tatia yo o tafa. O tau foi e veo kai po o tau e veo fai pule. Fa mua lo ku malo. Again, de la toi fai atu. Please prioritize the people that put you there. Prioritize them. Dengar? Prioritize la tau fa muli. Iyo ai so ia foi ke manga fa ngalo ta mau ainga mau tupe te sau e fa tau winai ia palota ma fina ngalo nisi kemiol paro kakili. Ya, ele ia se me e nga ko nga fiki ele ia se me umi. E nga ko nga fiki ele umi. Kemi foi ngai ule ia se me olilo. Ya na. Ai alu mo I malilingi mo I lo wafu lo ku malo ele kaumaki. Ele tau mate ele malue lue. O upunga e lua. O upunga e lua le la utu e fa umai prokalame. A sa mo I lo wafu lo ku malo ma e fa maongi ma e alofa I kangaka e peyo au poro misi nga fai ai. Ele tau mate. Ele malue lue. Ya, tau lunga. Prokalame le vanga fiafi. Fa mangalo se mangalo le tau tabadi la fifonga va tele. Ya, malu fo ile anga tui malolo le fiafi ma tau du sila me se fo le tu Samoa ni sio tru. Ya, o ni sio tru o lo ya ipele mala mo le la ile taimi ma fa solo fo ile pulpula la ngoto. Ya, malu faiva ma le fa si fonga nga luenga. Ya, ta tau puleo la lenga leo le tu mo la so tayao. Ya, le fiafi to ono sia te fre pio voliko ma ta to Bluwave TV ma programa te ia soifua ma ia manuia.